салом бошед азиз, тарафи вақти рафтесим насиб бошад бояд то ҳазрати бихӯрем дар хибшунем дар чишмаи гармак. Чишмаи гармак обсавзидагиай ана ҳамҷо бурмадист ина чишма ай ҳамунҷо бурмадист аст. агар дар навор диёр боша мебинӣ ҳамин чишмаи гармак гарм аст. нисбати дигар об гармтар аст. ягон 15-20 градус гарм аст. намежӯша лекин гарм аст. ҳай ҳаракат мекунем боло. расидем мардоро дар лаби дарёи рагнов. чалек диде кӯприк дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. рӯи 5 километр рафтан дар кор ва 10 тон зиёд не. инам дарёчаи рагнов. ин дараи калоне лайрон боло амин лайрон боло меган деҳаи лайрони боло ана ҳамҷай деҳаи лайрон боло деҳаи тенҷа кӯприк надора вазъият хароб. ай пиряхо мешава меоя аҷоиб ҳами ки дарёи калоне моҳӣ надора. моҳӣ дар ин дарё намешавад. мерем тараф пеш нера ҳам тарафи хамидан тарафи кӯприки рагнов. кӯприке ки дар ҳолати садамавӣ қарор дорад ва рӯи 5 километр аз 10 тон зиёд гузарондан дар кор нест. неки тоҷикем дига гуфтем тоҷикемда 10 тон наштагӣ бошад значит 15-20 тон қувват мекуна кам аз 15 тон бор карда мерава инҷа. инам ҳаст оби рагнов. як увазай тараф боло омадестай рахкаш кардан дар кор. бачаҳо азиз, ҷамоати деҳоти сангор тамом шуд. расидем ба дарвозаи ҷамоати деҳоти ази фокус туғри шава ҷамоати деҳоти ваҳдат. дарвозаи ҷамоати деҳоти ваҳдат наишамра нав сохтагиан дарвозара ҳозир убур мекунем, ҳаракат мекунем, мегзарем. баъди ҳамин поворот деҳаи ғов дюр меоям. деҳаи лайрон сар кардем, чунки то деҳаи лайрон тамошо карда дидед дар кор набуд такроран ба навор гирифтан. деҳаи лайрон бола амҷай гузаштем ай рагнов мерем тарафи ҳазрати бирх насиб боша рафтаистем. қишлоқи дигари ғовд мешавад. расидем қариб ки дар деҳаи ғовд. деҳаи ғовд дар тарафи дасти ростай ай ҳол хинго гузаштан дар кор. инанҷа айсагия ки деҳаи ғовд аминҷа. деҳаи ғовд аҳоли зиёдам надора. ин вақте ки кӯприк набуд, вақте ки кӯприк буд, кӯприки майда буд дар ғовд. бубои Искандар меган. гаражиш ҳамиҷай. ин гаражай мошинаш. мошин намегзарад, шул нав кӯприки мошингузар соз кардагиян барои мошини майда фақат. мошини майда фақат мегзара. ина деҳаи ғовд. ҳозир мерем тарафи деҳаи ғовд. лекин дар ин видео нест. деҳаи ғовд навори ҷудогона мешава. деҳаи ғовд аҳоли зиёдам надора. лекин чормағз дарахти чормағз ин қадар бисёра ки саршумор надора. ҳисобша рафтан намешавад. инам кӯприки гузар тарафи деҳаи ғовд. ина қишлоқ, ина хонаҳошун. уҷа хонай, иҷа хонай, ҳоне болода хонай, бари болода. ям оби хингов. оби хингов софай. хати барқ рафтагиай камбудиш раҳай ки раҳшун камтар. кӯприк нав сохтагиай раҳ тарафи қишлоқ надоранд. раҳи мошингузар. ай мерем боз ба пеш. ана ҳамин тараф мо ҳаракат мекунем. раҳ тарафи ҳазрати бирх. ҷара меган ҷаррои ғовд. ҷаррои ғовд меган инҷара. барое ки бари поён оби хингов ҷарай бари боло шухай
راه باید همین خیلی با بلو میکردن، هم خیلی بلوکاتی نکردن. هر وقت گفته ایستن این شوخو کفیدگیان هر سال غم میتن، هر سال محکم میشوند. بر سه بار یک بارون زد همین شوخ چپا میشه هو تو جرای خیلی دروزه قریب 1 کیلومتر همین خیلی راه های برای پایان خنگو برای بالا شوخ راه دیگر نیست. همین جروی غود چند ماشین رفتگی های پاساژیروش قطعی از اون جمله یک تا کراز یک 4 سال پیش بوده فکرم 4-5 سال پیش هم خیلی رفت وقتی دریوگی او خنگو بود یگانش نیفتن. حرکت میکنیم با پیش سفر ما طرف حضرت بر. دهه دیگری دهه علی سرخان. دهه بالا دبدگی گذاشتیم دهه علی سرخان بود. میریم طرفی انا هم بلندی که میبینی راه بر پایینه نسونی و جگونی دهه های نسونی و جگونی حرکت میکنیم طرف پیش. راه همش میخلای تیز رفتن نمیشه و هوا هم خنکه. برادرو این هم دهه نسونی. دهه نسونی هم دهه‌ای که میگن سنگ اژدور سنگ همی جای. فقط قصه قدیمی کلان داره. حالا قصهش نقل میکنیم جدو کوتاه کرده اینجا میگیم که وقتی که شهر بربر بود هم وقت یک پادشاه یک شرط میمونه همجا اژدور دست اژدور غم میداد است که اژدور کسی بکشه همین خیلی حضرت علی میگه اینجا اما اژدور میکشه کلاش در قشلاق بوده است. حاضر پرسیدیم گفتن که کلاش بردگیان اومده ارتفاکت گفته گرفتگی بردگیان کلاش مایده بودن مردم می اومدن نقل میکردن که بروتوش همین خیلی کلان در دهنش کبوتر ندیدیم کلا را بردگیان. حاضرم نشد که سیومکه کنیم شما را نشان دیم. حضرت علی میکشش خونش ایجا میپرد تا دهه علی سرخانه. برای همون دهه را نام کردن علی سرخان. خیلی دوام نمیتیم راهی ما طرفی حضرت برخ ادامه داره حرکت میکنیم. رسیدیم از دهه لنگر. نه برون دهه لنگر هم نه گذاشتن دهه لنگر. دهه لنگر دهه سیرو دهه کی مزار خوشحال و دینگ لستان جای. دهه بازی وای دهه دینگ. نام ساگی دهه لنگر. اوی صاف اوی تنگ اوی با مزه داره. اینجا مکتب همین دهه. اینش مسجد همین دهه. اینشم آب گرم کنه که خطایی با افتو آب گرم میکنه. نه مسجد آنا اوجا مزاری خوجا علاودین گلدسته یا تماشا کرده بود درمو یا کرده باید حرکت میکنیم طرف تیش. روزو کوتاه شدگن حرکت میکنیم که تیزتر بریم. روزو کالتر شدگن کم شدگن حرکت میکنیم که تیزتر بریم. اینم مزاری خوجا علاودین گلدسته
дар раҳмати худо бошанд. Омин. бародаро, омадем дафъаи дигар зиёрат ҳами мазори хоҷа аловдин гилдаста сарлашкари ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. омадем баъзе подписчикҳо, баъзе тамошобино гуфтанд ки мардами қабрпараст, мардами мумкин нест зиёрат наре. бародаро, зиёрат бубои сайҷон мутавалли ҳами хоҷа аловдин гилдаста гуфт ки мо ҳам одамем, ино ҳам одаманд, ҳамамон одамем. ай дасти одам чӣ меоя? ҳарчӣ ки ҳами як санга мегирӣ, айҷа ӯ тараф мекунӣ. дар зиндагит метунӣ ки як одаме ёрдам бикунӣ, не ки ягон муъҷиза карда наметунӣ. вақте ки мурдӣ гузашта чӣ тем боле. мақсад ки дар зиндагит ки кор карда натунӣ, дар вақти гузашта чӣ ай дастат ягон чӣ намеояд дар и дунё. ту медонӣ охират. бои сайҷонам хеле гуфт ки мо ҳам махлуқем ва ё ҳам махлуқанд ва ё мунтазири як каф дуои моанд. мо меоем зиёрат, ҷаҳонбинимон кушод мешава, як ҷоро мебинем, қиссаи ҳамун ҷои зиёрат меравӣ, ҳамун қиссаро мешнавӣ, боз сафар мекунӣ ҳамун тараф. сафар кардан бисёр чиз хубай гуфт, ва саломатӣ фоида дора, саро тоза мекуна, ҷаҳонбинӣ зиёд мекуна. мерай ҳеҷ вақт намегӯй ки вақте зиёрат дуо намекунӣ, бигӯй ки хай эй бузургвор ё ки эй кадом мазоре ки боша 50 сомон битӣ, 100 сомон битӣ ё ки 5 литр бензин битӣ барои дар мошин бирезм. ҳеҷ вақт хубатар наметия. ту фақат як каф дуо мекунӣ. чихеле меган дар ҷавони дор пиронро азиз, то азиз дигарон боши ту низ. вақте ки ҳар чӣ ки кардӣ дар ҳамин дунё ҳамон чиза мебинӣ. гуфта дар ҷавонӣ кардӣ, дар пириамро мебинӣ. вақте пироро ҳурмат кардӣ, туам ҳурмат мекунанд иншоаллоҳ. вақте ки ту омадӣ зиёрат кардӣ, дуо кардӣ дар ҳаққи арвоҳҳо, иншоаллоҳ дар ҳаққи арвоҳҳои худат ҳам абадӣ нестем ку. дар ҳаққи арвоҳҳои шумо ҳам мо ҳам дуо мекунанд иншоаллоҳ. ай ояндааш иншоаллоҳ ки тайин мешавад. мақсад ҳаме ки зиёрат рафтани мо барои як чиза дидан, як ҷора дидан ва як чизи дигарро шунавидан, фаҳмидан. тамом. дар бораи ҳар чӣ гап мезанем ба ғайри ду чиз. якумаш ин ки дар бораи ислом мо наметавонем дар бораи ислом ягон спорт карда. лишна худам қуввати и кора надорам. наметавонам ки ай ютуб тамошо кунам ва дигарро қадир разбор кунам ки ҳа бача ҳамин хел ҳамин хел. барое ки чизе ки фикр мекунам ки е ақидаи худмай. фикр мекунем ки чизе ки ман дидам дар ютуб, шунавидам ай даҳани ягон кас, ҳаққи нақл кардана, гуфтани ҳамин гапҳоро надорам. барои ҳаққи ина ба даст овардан бояд бихунӣ, ай китоб ёд бигирӣ, бифаҳмӣ. чунки ай даҳан шунавидагӣ чиз аз дурӯғгӯӣ бас он чӣ шунидӣ нақл кунӣ. якум ки дар бораи ислом баҳс намекунем, ягон гапи зиёдӣ намезанем. ҳар чӣ ки дар қисса ҳаст, нақл ҳаст, ҳатто дар бораи эшони ки парвоз карда будааст, дар бораи ҳамон вақти гап задан нақл кунем ки мо гуфтем ки меган ки ҳамин хел ҳамин хел. нагуфтем ки ман дидам доказат мекунам. мо гуфтем ки меган ки ҳамин хел ҳамин хел. гапҳомона хоида мезанем. дар бораи ислом мо лишна ман спорт намекунам, шуморо намедонам. якта. дуюм дар бораи сиёсат. дар бораи ислом спорт намекунем барое ки қувват надорем. дар бораи сиёсат ҳам гап намезанем, спорт намекунем ки сиёсатмадор нестем. агар гап заданмон фора насиб боша, агар яке оянда форист моро гап задан, мерем сиёсатмадор мешем, дар сиёсат медроем, баъд дар бораи сиёсат разбор мекунем. расидем дар деҳаи лоҷург. анам деҳаи лоҷург. инам купрукаш. анам хел сар мешавад бар було. деҳаи лоҷургам деҳаи калонай, дур дарозай. анам хел рафтагӣ. том ҷора деҳаи лоҷургай. ҷан саршавӣ деҳаи лоҷургай. лоҷург. анам хел ана ҳо ҳамун барфое ки мебинӣ.
анам барфо. Ана ҳамуҷа як мазор дигар ай. ҳамин мазорро фаромӯш кардем. ҳамин таги пиряхода. деҳаи Лоҷир дар вақташ район буд. Дар вақти Союз район аввал ҳамиҷа буд. баъд Камсамолобод шуд, баъд Ҳавилдара, Сангор. ҳоло шариди истан инҷа. деҳаи Лоҷир мегзарем. роҳ тарафи ҳазрати бад. молошин шаҳр бистан. гомол инҷа боло бисёр калон мешавад, вақфат мешавад, парве мешавад. ҳиндукам инҷа тен мешудааст. марғи ҳиндӣ. Здорово! И вам того же. Все гуфтан мони ҷавоб шуд додем да. Казим чанда дора? 10 та дора ин мардум. Ты чиун дори? Мақсуд шо. И Лоҷир. Барои чи Лоҷир киш меган? Чи? Лоҷир барои чи меганаш? Барои чи меганаш? Ҳа. Барои чи Лоҷир киш мекарда? Намедунӣ? Бародаро Лоҷир ка гузаштем, расидем дар Руботи Хух. Рӯпайрӯи Руботи Хух деҳаи Сархай. Анами деҳаи Сархай тарафи о раҳе ки тарафи Писода мерай ҳамин хел. Анами ҷақати тарафи Писода мерай. Писода рафтадем, тамошо кардем. Писода ҳамин тарафай. Инҷаро Сарха меган, Сарха. Анаи деҳаи Руботи Хух. ҳозир мерасем дар деҳаи Руботи Хух. деҳаи Руботи Хуха номаш кардан Хубон. Аҷа ҳафтоғ ҳам додесай. деҳаи Хубон, Руботи Хух не деҳаи Хубон штагиай. Инам мактаб, инам сеткаи волейбол. ҳаёт ҳаст, зиндагӣ ҳаст, ҳама тинҷай. вақте ки яслира дар миёнаду садик ясли дабистони кӯдаконара кушоданд, ҳаминам амрӯз шуданд. мактаб интернат буд, интернатаи тараф овардан мардуми вақтҳо миёнадуда мехонанд, ҳозир миён иҷа мехонанд. инам деҳаи Ғузовод шуд. инҷа сумка кардадем як хонае мардум иҷа дар вақтш бисёр зиндагӣ мекарданд. рафтаган ҳозир нестанд. лаби дарёи Хингоб дар. дарёи Хингобам то рафт кам шудестай. ане ҳаст дарёчаи Писода. дафъаи дигар тамошо кардем, навора шумо тамошо карде дидӣ. анам Писода ҳаминай. ане болода зиндагӣ мекардан одамо иҷа зиндагӣ мекардан. иҷаам Киндора ҳастай. иҷаам зиндагӣ мекардан. як бародар асли ватанаш ай ҳамин Писода буда. навори моро тамошо кард. гуфт раҳмат ки ватана дидем. ай ватана дидӣ, биё ба чашми худи бибин бо. то бухӯре биё ватандоро марҳамат. фикр накунӣ ки ягон каса намешиносем. мардум иҷа мардуми меҳмоннавозанд, меҳмондӯстдоранд. худам ҳамиҷаам кӯхӣ. анай сангои тупе мебинӣ, не санг. ҳамин тупи санган, ҳамино тилло кор кардагиан. ҳамино тилло кор кардагиан, ҳо тоҷирастагӣ. мегӯянд ки ай давраи Чингизхон ай. Чингизхон ҳам омадагиам ҷа кор кардагиай. мегӯянд ки ҳамин давра и сангон мондагиан. расидем ба деҳаи Урфа. Урфат. инҷа якта хуна, инҷа якта хуна дигар даст. о болода. лекин зиндагӣ намекунад. анаи сангое ки дидеси туп давраи Чингизхон оби Хингобна ба ҳамиҷа мерафта. меҷа мерафта. иҷам ҳаст. тилло кор кардагиам ҳамҷа. ҷои тилло кор кардани Чингизхон. иҷа кор кардагиай. он тарафда кор кардагиам Урфатда. ҳамааш туп амихел сангай. не иҷа кор кардагиай Сангорда. он тараф Сангор мерем. Урфат деҳа ҷои зиндагӣ тенҷа. ҳамин света букашӣ. агар света букашӣ ҷа зиндагӣ тенҷ карда мешавад ки баҳор меои 6 моҳ дар ҷа мешинӣ. ов ҳаст, ҷои тенҷай, зиндагӣ мекунӣ, карточка мекорӣ, гоҳбол мекунӣ. зимистон мерай шаҳр. иҷа зимистон қимтарай.
روتین جای برای زندگی، هوای تازه، محیط در پیشت، خنگو در پیشت. وقتی بارون زد، وقتی که بهار باشه، خنگو موزیکا میزنه شبانه روز تا بگه تا سحر. خیلی بریم در سنگور. رسیدیم در درآمد سنگور. نه طرفی ایشانو میرفتگی استرالکا حضرت برخی طرف، نه اینجا سنگور سر میشه. ارزنگ همی طرف رفتیم. باز ما طرف دستی راست میریم، این طرف حضرت برخ. راه طرفی حضرت برخ دوام داره، حرکت میکنیم دیهای سنگور. اینش هم آب ارزنگ. انا میخوام دیگه کنیم که خنگو کم شد. خنگو ایجا و طرف نامش میشود که آبی مزار طرف آب ارزنگ تقسیم میشه. خنگو اینجا تمام میشه، یعنی سرشوی خنگو اینجا سرشوی دیهای سنگور. اینجا هم چلو کار میکن، انا اینجا هم چلو کار میکن. تکنیکا همش ای کنی چلو. این هم دیهای سنگور، دیهای تنج رشد خوز. اینا خیلی اینجا مکتب شونای فکرم مکتب های. بعد سنگور میشه دیهای نیگوف. از مگذریم سنگور طرف دیهای نیگوف میریم. بعد نیگوف بلود قشلاق دیها نیست دیگه، مردم زندگی نمیکن. یک دیهای کنه هستن. همه میگن آبی مزار. اینجا تمام شد آبی مزار. هم آخری دیهای سنگور. هم جامون آخرم خونه در این زراده نیگوف سر میشه. رسیدیم در دیهای نیگوف. دیهای نیگوف همین نه برای پوینده نه برای بلوده. دیهای نیگوف میگن. یا فیلم مکتب های. گذاشتیم دیهای نیگوف. دیهای نیگوف بالا تا حضرت بر 18 کیلومتر دیگر های. حرکت داریم اون طرف. میگن هیچ کس نیست بلوده. مردم از خنک دیگه کم میرون. میریم خیلی یک تماشا میکنیم. این سگه میگن میگیره. صاحباشون اینجا اومدیستن در خرخیدون دخترایی. گفتن بگریختی میگیرد. ما هم گریختیم. سگه هم اینجا رفته است. استرینوش نیستن. صاحباش نخرانید میگن نگاه میکنن. این خر اگر عقل میداشت ولی عیق از آب در آسیا رفته. باری خر وزمینتر زورش نرسیده است. بعد ای ماتسیکل میتوریده است گفتن ای راه بره بیش کی نتورا بره ایستادیم. کنده واز بین بورش کردن رفته ایستن. این آوازی خنک شدنی گلوشیتلی ماتسیکلای. رسیدیم در همه که ماشین نمیگذارن. ماشین میدان میان تا اینجا، ماشینش اینجا میمونن دوامش و دیگر ماشین میگذاری میره. انا مو در حاضر کمای بعد تابستون بهار دریا میشه. این ماشین گذشته نمیکنه. این دیهای نسای نام داره. حاضرش که از نگی نمیکنه. یک دیهای نسای نام داره. مونده است یکان 14 13 12 کیلومتر دیگر. رسیدیم در هفت وокزال بگیم. اینجا
دو شفیرها اینجا میان میستن اینجا اون طرف در دیگه ماشین سوار میشوند میروند طرف حضرت بر هم کوپرک نبود کوپرک نو ساختن یکون 2 سال شد فکرم ساختن کوپرک دهه نسای هم جای اگر دهه نسای میگذاریم دوام طرف حضرت بر کوهام کوهی سربر فلک پیچیده بوز بالا کوهی اینجا سنگ خولیان و برفور هم نزدیک اومدگی هم کوپرک نبود کوپرک نو ساختن یکون 2 سال شد فکرم ساختن کوپرک دهه نسای هم جای اگر دهه نسای میگذاریم دوام طرف حضرت بر کوهام کوهی سربر فلک پیچیده بوز بالا کوهی اینجا سنگ خولیان و برفور هم نزدیک اومدگی این هم کوپرک آب مزار همه کوپرکی که میبینه تروسو کشتگی ای تروسو کوپرک پیشینه همو بود کوپرکی آب مزار نگذشتگی اینه این دوره که میگفتیم آب مزار شد مایده شد اینجا حاضرش کپاش دیگه اینجا کارتوشکا میشونن اینجا کارتوشکا میشونن برای پوینده کارتوشکا میشونن طرف دا کارتوشکا میان میشونن کارتوشکاش کارتوشکای تنجه طرف نزدیک رفته استیم ای دوما میدیم راه طرف حضرت بر برادران عزیز رسیدیم با حضرت برخی سرمستی ولی یعنی نو رسیدیم هیچ کس نیسته هوا خنکه متولی هم نیست زیارتکی هم نیستن حاضر میریم زیارت میکنیم و نوار میگیریم این مقبره حضرت برخی سرمستی ولی این هم ارچه دونوش دیگه خیلی السلام علیکم سلام این مقبرش این را آوردن ساز کردن این طرف جرای جره دیوال کردگیم زینه بازینه دیوال کردن که چپا نشان نروا اینجا بیتون قطعی دیوال کردگیم این اجاره همشه با فکرم تعمیر میرزا زیوف کردگی با فکر من مردم مدن نمیجا یاردم کردم نه چقدر بازیب کردگی اینجورا زینه پایه ها خیلی سرما زمستون و فیلم او میشینه یخ میکنه میاره میکفونه اینا گردش توق میخوریم بسم الله الرحمن الرحیم اینا انا همینجا میبینی اینجا سندرون رفتگی اینجا وقت قصه داره قصه را مول نقل میکنیم انا همینجا کدام میویا ای نمیدونم یک جو کامera در دستش مردم میبینه که میرن زیارت گپای چپ میزنه میگه که نخود که تاریک نه نخود که تاریک نه کامera در دستش میویا همینجا همین قدر کار کردن همین قدر کندن سخت کردن همین بودشتکه را زدن در بولش گشتن هیچ گپ نشد یک همه آدم اومد همینجا غلطید همینجا سندور رفت کامراش میپرتوه همینجا
میگرزه حرکت میکنه میروه دیگه قفاش نگاه نکرده. لیکن شک آوردن در کار نیست. بزرگان خدا بزرگند انشالله. اینا اطرافش تازه تمیز. حاضر درون میدرویم تماشا میکنیم. اینا دیوال کردگی بازیب کردگی اوجا چیزی چک کرده است در درونی انامی. این طرف هم راه کردگی با بلورزی نپویا. اینا ارک کردگی. این درخت بروجای یا فانتان. اینا حاضر نصیب باشه درون میدرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. قله انداختگی های انا بسم الله ایش بفیرم. سنگی جوزا کشی شمدان اوشا نشناختم چی های نیم دایم در سخته های ایره میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. داری در اومدش بسیار بازیب کردگی های زیوی فخدا رحمت کن با فیرم هم سختگی همه میره. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مرقد یم کرپاش داختگی برای شتن دو کردن. قولین خیر میگذاریم طرفی مسجد میریم. طرفی مسجد در مخه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا که چیز ندرویا اگون جندور نه ندرویا اینجا هم بازی کردگی های درباره حضرت برخی سرمستی ولی قصه ها بسیارن ولی نقل میکنیم در دوام ویدیو. خیلی بیوی زیارت بکنی تماشا کنی. نه سنگ پهلوان سنگ میگن. ایره باید هر یک آدم بیا هوچ کنه. چون مدد نقل کردن که چند کس اومد برداشتش نتونست. یک زنک میاد زیارت 3 بار میبرداره همین سنگ. ما هم برداشتیم همیخه در جوش موندیم. انا اینجا هم مسجد نمازخونی حاضر در محکمه ترزوش تعمیر زدگی درش در قابچه تبیدگی ما نمیدرویم برای که خیلی نزدیکش میریم. همین خیلی زینه پایه داره میره بلو خیلی به نزدیکیش. یکی تعمیرش بود شدگی نیست. مایده تعمیر کرده ایستن درون نمیدرویم برای که ایش که نیسته متولی میبود میدرومدیم برای هم نمیدرویم درون. اینا اونی که میان زیارت یا جای ایستادن مسجد های جای ایستادن های مسجد های زیارت میکنی برای پوینده چای خونه های
میشینی خوب میشه سر میخیزی میره. خیلی اومدیم تماشا کردیم. بو نصیب باشه باز تو میخریم میایم. شما هم بیایی یک جایی بریم تماشا کنیم. باور کن تا هوای تازه دوره که راحت میکنی. так اینش هم است چای خونه، جایی که مردم میان چای میخورن، خواب میشوند، اینجا هم خواب میشوند. اینا یه بر وقت بود دیگر رو نو ساختیستن نو ساختن. خیر که باشه حرکت میکنیم میریم دیگه. آبی مزارم همیایی. کوههای سر به فلک پیچیده، ایجاد نخچیر بسیار ای. یک دوربین آوردیم، خیلی وقت خنکای نمیستیم که تماشا کنیم. بیاییم مکان نخچیر اینجا ای. باز در بوره اینجا یک چشمه دیگر ای در کجا باشه، یک چشمه سرخ ای که وقتی روت میشوی روت سرخ میشوند. های دفعه دیگه میبینیم درباره چشمه نقل میکنیم. اینا اطرافی حضرت برک سرمستی ولی راه دورای هر طرف تا اسب چریده است. یک تا اسب پیشوی استفاده یا تاش دم استفاده. اگر در کامera دیور باشن او نامو اسب دیگر جو طرف رفت نه دره وانج میروه. راه های میرای نیم روز راه های بای وانج میگذری. این راهش کوههای سر به فلک. های نگوف او بلو در راه های آجام طرف میریم با بلو سمکا میکنیم تماشا میکنیم. برای بلو یک تکون های بلو تر اینجا را نگاه میکنیم. در دهه نگوف سوید نیست، خطی برخی اومدگی نیست، تو سنگور اومدگی تو اینجا نامده است. تلفن نمیگیره، برای تلفن کردن او سرم تپا فیلم میبروی انام تپا سرم تپا میبروی و گب میزنی اینجا میگیره. ایش هم فقط میگفون. این هم ماشینه که تاکسی میزنه طرفی حضرتی بر. من هم خیلی ماشین نمیروم. سگم بای سر ما رو اومده است. روزا هم کوتاه هم برای همین حرکت میکنیم که تیزتر بریم. متاسکل غم نتیه انشالله که تینجای زنده باشه تا بازدید.